Teitl y darn sy'n cael ei berfformio yw breakbeat, term sy'n tarddio ddiwylliant DJ, gerddoriaeth amts cyfoes, cymryd rhythm a datblygu hwnna. Mae gerddoriaeth amts yn bwysig i fi, gerddoriaeth amts y reif felly, a hip-hop a'r traddodiad yma. Ond mae hefyd, ynghyd â'r traddodiad clasurol yn bwysig i fi, y broses o ddefnyddio technoleg, dwi'n meddwl yn bwysig hefyd, o'r ffaith bod y types o gerddoriaeth, styles o gerddoriaeth yma'n dylanwadu ar ei gilydd. Mae'r darn yma'n weledol, allan mewn ffordd amlwg yn dangos bod dau fyd yn cyd-fyw, a dwi'n meddwl welwn ni fwy o hyn yn y dyfodol, y ffiniau'n torri lawr rhwng arddulliau gwahanol o gerddoriaeth, a dwi'n meddwl bod hyn yn bwysig. Place a record on the turntable mat. 2. Turn the power switch to the on position. Speed indicator on 33 1/3 RPM. Stroke 3. Remove the stylus protector if your cartridge is detachable. 4. Release the arm clamp. 5. Push the start-stop button. The turntable platter will start to rotate. 6. Set the cue movement in up position. 7. Move the forearm over the desired groove. 8. Set the cue movement in the down position. The tone arm will descend slowly onto the record. 8. Play is finished. Move the tone arm to the armrest. Secure the tone arm with the arm clamp. 10. Push the start-stop button. After the turntable is brought to a stop by means of the electronic brake, turn off the lamp. The electronic brake does not function if the power switch is turned off before the start-stop button is pushed. phonograph is a thing, not a musical instrument. A thing leads to other things.